What's up, what's up? Diyan, kabaluyan gang dyan around the world. Peace! Nandito tayo para magturo paano mag-makeup. Ito na, una is Bulkacel. Bulkacel para sa lupan apapanoy dabok. Ipuyok mo untan-untan gis-gis may lupa manggad na sugat. No aga na sugatan ulit. No mas nasugat, mas untala, mas bali-bali, mas ungganggana ka. Gis-gis-gis mo labat ang gadbuklo mo yang makaget. San? Aya, kinya. Konti tawag saya basta atan. Sa kubam mo. Atan karga mo wasiway mo. Karga mo jad lupantan. Sa ngaran tuya amo kini. Ame para pintaoy. Ilaw mo lupa mandro-drawing ka. Pinta may lupa muntan gugulis mo sing ame inaral mo grade 1. Sarag tuma ya mandrawing kay dinosaur. Atan sa importante jab muling Tan saan kasumpal mo sa kubya mic. Atan iris mo na lamang may drawing mo. Siya katanga ng drawing kad lupam iris mo na lamang pen ada ibaga yang gapoy pinanaralan mo kasi naninang may lupam dyan salming pakaanta magangga na ka maong atan gayugoy mo san iris mo laba no ang tuta na nang mong drawing ditan siyempre aliwa kaya arkitek yang man drawing talabat pindo-pindo mo ray kalupa mo nang mo no ang lampasan san aya siminto ya abainte siminto paano mo natin ang siminto sibukan ko ani siya kala siminto siminto antayo maala kabaloyan no siminto panagpapaawa lupa. Very good. Atan siminto may lupam. Brush mo ay brush ko kabaluyan sinalikod kanya Qatar. Say bili tuya 300 million 750. Gagasgas mo no maminsan saragto dildilam mo no maminsan pero walad sikatan mo tanga-tanga ka maong. Ang gabeklo ko ginasgas ko la. Gasgas mo ang gad na sugat. Ibabagat si kayo kabaluyan no nasugat mas maganggana ka. Katunda pa na sugat. Sarag yung pambrasyo may kutsilyo. Tatanga ka na lamang. Alam may salming mo, nang mo. Saan no nang mula? Siyempre harap ka madya kamera. Atan, gis-gis mo labat. Saan siyempre, unsublay, amay. Chan. Borjad ka abay. Yakin na raw. Borjad ka abay, yakin na raw. Yakapipitek, kabaluyan. Bali-bali ay kargad lupa, syempre brush mo lang yung mulag. Ayaw bala ya brush, sinaliukod Brunei. Ay Brunei bala sa bilituya 2,000 sakoy belas. At anong mo kabaluyan no bagay dyan sika kargam dyan lupam gagayakar mo gigis mo atan brush 3 times a day atan kasumpal mo mambrush syempre nang mo ni no bagay o andi dabuktan na kanalay ag mo ni atan gis mo labat anggad na sugat mo'y lupam atan dyan ulang lalo gulisan mo te ulang mo atan no ginulisan mo ulang mo maganggana kala piti kala singa si Marimar ko si Marimar Daddy Bateta syempre unsublay amay magic luda ya tinipon niya unre atan ludaktan kabaluyan apa man siya kay panang nang kumaong telkak atan sa kargam saya parada kuskis ini parad kirep atan ayos mi kirep mo ya kaluluk da tapian mas bali-bali kabaluyan ayos mo maong siya kalabat man susula yang ngaran mon sinuldong pakawanan san atan sagaysay mo hanggat pantay may sagay mo pian medyo pantay atan at kabaluyan wali sagaysay tutan na mulag at sagaysay tutan mamura labatan duaran
duaran panangan nya dinner laba sumbayar kut satan. Atan kasumpaltutan syempre nang mod salming no duga laba may kirap mo ya bali-bali. Kirap ya singa si Boy Abunda mas kailangan mas bali-bali. Nulabay mo may uman Willie Rebilla mi. Alig yore kirap dari artista ya lalaki tamas bali-bali kirap ya lalaki atan. Gis-gis mo nung mo dugala ninyo pa dugala kabaloyan atan agi kulang ni amo atan gis-gis gi kulang ni amo gis-gisun ko ni bali-bali la atan anang nyo malakayo isalmeng yun na ani tanang nangan tayo lupa tayo ha atan segame yun atang pampalibali ken amay jadalom ya mata atan kali amat dom yan ang blade yanan ku silyo tapi mas bali-bali kung natagay idanyi kurinte tapi natatako may kinyo amay titawag satan tingaran tulatan lingon ng kula ang tulatan amay kin pilik mata pilik mata ang manaya kurinte tanan nyo di ba matagi may pilik mata natural tan kabaloyan ay bala pintel pen nya inalam dyan teacher mo atan san kargaan mo'y pintel pen may pilik matam tapen unra ke mas bali-bali nulabayo mo may isnupik pero anggap po isnupik ko atan patagay palusab laba so panagkargay pintel pen untan nuno yung moong balak kabalayan not kargaan yung talaga ibabalan si kayo sarag tumo may eraser ya lapis ya tinunaw sarag tumomoong man bala ayat ay laba sa abay skud madam ko pintel pin ni syempre kargang ko may kawigi kabaloyan tapi naga umbarong tanong layas kaya rito ya kabaloyan nang namo maong no matekla kangkut si kayo natural la maong mas bali-balin usaran pintel pin ayang karga mo ni tapen mas unrak-rake no isnupik balet ipatak mo mata may snowpeak tapian singa ka Naruto ya si pudun teknik bali-bali na kabaloyan ninyo pa itsurag jay kabaloyan ay bali-bali li pilik matak san sa yun sublay anak mo may pinaka-importante amin Betadine niya kabaloyan kasi di ba sinuga mo lupam betadine san tinta ya amaga ay betadine ni kargam dyan sangim aya bali-bali ya puyok mo tapen kunwari vampira kala tapen aday baga ya pinuniti daga mandala-dalay sungo mo ayos mo pagangganam ya bali-bali atan gis-gis mo anggad ngipom mo nolabay mo aligya ka betadine tain kabaloyan betadine atan gagayugoy mo atan kabaloyan asumpal tila nanyo pa no bali-bali lay lupa kabaloyan nanyo pulutan nyo atan pintaan nyo kabaloyan di ba bali-bali makeup tutorial tayo kabaloyan di ba bali-bali kang kudsi kayo mama ito po ang makeup tutorial natin ay outfit ko ang mura labaya yung labay crop top this is the final look ano masasabi mo sa mga nag-uumpisang mag-makeup tutorial katulad mo? First video mo to. Sa mga nagbabalak mag-makeup, there's no harm in trying. Hindi ko na-get yan Kabaloyan, sana po i-subscribe nyo po tong YouTube channel natin, Kabaloyan Negs. Tapos ipindutin nyo na rin po yung ring dyan na nandyan para... ano tawag doon? Notification ring? Ano tawag doon?
click the The bell ding-dong. thingy there. Ah. Pakidingdong. Pakidingdong para Notified ka sa On. mga bagong videos. Di Yun. ka pala yan next. kasi dire-diretso na po natin tong paggagawa natin ng video. Salamat po sa mga tunay na sumuporta since una hanggang ngayon. Kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa nanood at hanggang sa muli. Peace! Kabaluyan gang out. Kabaluyan wife out.